Hadian belami katokan kijing ujor nagi babon halor kajing ti kendo bean dagiriu shimet ibam la bentip. Haga kalai tere ujemang arhajar arkusal nakaliang Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Warpit Upadhyay. Ulapan pau pat ba nakaliang kibor peniak distrik kilashim kia rega pa ru ya weni ke Majestor nak distrik ban penlong ya kajing tokit halor kini kajing ti bean yikilum kiwa naduk nakatan bernihat ter syaduk syakana para. Habagran ni kelat patai kubor nakaliang Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Habagran ke office terekam jeng uli tu bahagi ni sengi ke belalej keladon shisha ke jeng ujor ke balawan hu persya ikini ki kam ti kendo bag kajing penmadan ni kilom kiwa klem da ai jeng tip na klem dio jeng bit na ki bor peniak distrik kani kajing le abam sutnyo di kiru shimet ban penjular ke mariang kala aban manra aru ikajing jular ke mariang bat kajing jabok ya kalair shu ulang babante lakam ya kani kam bean da ke penmadan ni kini kilom kiwa Nagliang kibor peniak distrik la sedang bantoket kini kakam bean bat ulia tu beladap ban paru yo Majestor ban chimkia kini kakam bat kumjuk la thau de kowe ke komiti ban penlong ya kajing toket baladap ru ban ai kajing betha ekatanat territorial forest lengba u divisional forest officer ban ai ka kai pot halor kajing don kini kakam bean